بینرین چرپل مدیا ایرو دیسا یک شمه و ام له برنامه پانوراما هفته ام دیسا بوارانه و میوان من شرف خان جزیری و شیخ موس اینالن امی به هفرا روژوا یا جی و هفته تا به هفرا بنرخینن پیشیا که میوان من بله برز شرف خان جزیری تو بخیر هاتی شرف خان جزیری نویسکار سیاستمدار و هر وها بردف که پلتفرم زمان کرد آنها برز شرف خان تو بخیر هاتی سرچوار هاتی خير خد التبه مرحبا اشترك كي ميرزا عبارة بخير بي بله میوان من دهم شیخ موس ایناله شیخ موس اینال هم سیاستمداره و اندام پارتی آزادی کردستانه در 2019 دا نامزد شهروانی قوسری بود بله شهروانی قوسری بود چی بود گروبا نتوی و دموکرات ببون نامزد بله تجی بخیر هاتی سرچوار هاتی صابه هرهبه سرکفتش اینو پیشی او که کیمه هست ویدیو کیمه هست اما ویدیوی گداری بکن پاشی جامعه در بازی مجاری خواب بن بله بینرین چرپل مدیا هرچند مجارمه یکم ایریشن دولتا ترکیه سر هر سه بشین کردستان بجی حاضر کمه بردف که پلتفرم زمان کردی شرف خان جزی لور دیتیه میوانه مه پیشی هم تخوازن برای شرف خان را هنکی بحثا کار و خبات پلتفرم زمانه کردی و هنگی بحثا آخافتن و پیشوچونا کردی امی پیرا باخن برای شرف خان کاری و تنها گیشتیه که و هند چه قناغی دانه و هیوی و یاجی ایک پیش روژه ده هنی چه بکن هنگی بحثا که ام پاش دروازه اگه عبارة وجارك دي بخير به و مثلا بلاتفورم جي يعني أذكارم دور دريج بحث بكم ليه مثلا كي بيكتي خياية يعني أما قلت نه بارتي مي سياسي بلاتفورم آوكرنا و اف سي سالو ني وقتي ببه 4 سالي ما جو ام خباتي سر زمان دكن برسي ما ايفن يعني حتى جماعات ما خواست جو ام برسا زمان تيخن روجاوا كردا جواكا كردا يعني براستي بری چند سالا ولو وگو زمانی کردی حیا دوری که هاتبوش بیرا کرن سازی گلک وندا ببون نما بون سازی گو زمان داد کتن گلک روزنامه و مالپر يعني هنکا دولتی او گرتبون هنک جيجي مثلا جبر هنک پرسين آبوری و گلک تشتیدن داویا وا هاتبو يعني پرسا زمان نما زیده ولو گرنگ داد دیتن هاگر هنک نا پارتی می سیاسی د جارنا جی مثلا دخواستن گو هن هولدانا بکن جی دیسا پروبلم هبون جبر گو گرسیا ملت پرانیا ملتی ما برسا زمان ده گلکی هستیاری پیش ند خستن يعني هشمندیه که زمان زیده خورتونه بو
دوی روشه ده ام پارتی سیاسی نه پارتی سیاسی هم هاتن جمع بدو و تدی ما اف پلاتفورم آوکر بهوره اف 3 سال و نیو 4 سال هم بهوره دخبتن تو پرسکری که ما چه نبونه جبر وی چه نبونه جبر گو پرس همه تنی پرسا زمانه ام جبو ما في زمانی کردی هاتن جمع بدو مسئله دیدی سیاسی yani mesela düzane her partiye kime programı var cihene fikri var cihede bin pevendiye var cihene ev kari vaye ev kari xod meşinin let pirsa zamanda em hevbeş bune me ev xostiye me gotiye bela zamanı kurdi be zamanı perverde u bela zamanı kurdi be zamanı fermi le Kurdistanê û li Tirkiye ser ve her du daxwaz am hatine cem hevdu jberoloji tu kurdekî gobrastî kurd be و yani hestê kurdayetî pêr hebin heşmendiya kurdî pêr hebe dijî vê daxwazî dernakeve milletê me jî ji xwe vê nadixwaze û me rêk û rêçikê wê nayê hêdî hêdî me dîtine di nav siyasetê de em dixwazin ku mesele zimanê kurdî li pêş be me gelek carî ji partiyê xwe siyasî re ev gotiye me gotiye gerek krîtera wê zimanê kurdî hebe ew kesê got pêşengê we bin êgo rêberiyê ji we re dikin êgo şaredar bin êgo rêvebir bin êgo parlamenter bin êgo welhasil serokê şaxa bin divê kurdî zanibin Kurdî nizanibin aybekî gelkî mezine. Divê warî de yani heta ji me tê em dixwazin ku tedî heşmendiya ziman bilind bibe. Me partiyê pergala Tirkî jî yani sistema Tirkî jî partiyê ku tedî îro parlamento de me gelek ji wa dîtin me daxwazê xwe ji wa jî re gotine. Yani robro em dixwazin ku pirsa ziman aktuel bibe. Lê ku gelek carî we ku hûn zanin rojev zû tê guhertin. Gelek carî tiştê gelkî girîngtir çêdibin. Ji ber wê jî carna jê em heger xebata me giran be jî em heşmendî tevger dikin heta niha ez karim vê bêjim me platforma ziman li Mêrdînê me avekir me li Batmanê avekir Elîhê me li Semsûrê avekir Rihayê me avekir niha dorê de Wanê heye li Şirneq heye û heta Stenbolê jî me gotiye em ê ave bikin yani gav em dixwazin ku pirsa ziman bela bibe û di nava Kurda de bibe pirsekî sereke û Kurd xwe li dora zimanê xwe vehewînin mafê zimanê xwe bi hev re bixwazin lê her çiqase em vê nadixwazin jî tiş li gora dilê me narin mesela gelek carî kesê got tiliya xwe dixin nav meseleyê û êgo dixwazin goterî xwe cuda bikin jî hene lê em dibêjin kî kevirekî deyne ser kevirekî kî karekî ji bo zimanê Kurdî bike em piştgirtiya wa dikin em li gel wan in heta niha çi roja me semîner çêkirine me panel çêkirine me meş çêkirine me şahî çêkirine me îmze kom kirine ez ê ji te re bêjim gelek beşdarî programa bûne hevalê me heme heta ji me tê em dixwazin ku ev pirs rojevê de bimîne wekû min got ez karim gelekî dirêj bipeyvim lê ez bawerim heger pirsê te hebin ez ê bersiv bidim belê gelek spas me got hinekî hemin me telvir dîtiye hinekî agahtariya bidine bînerên çarpel medya li ser kar û xebatê wê ziman em yekser werin dest bi mijarê xwe bikin hûn dizanin em bernama panorama heftê da bûyerin ku duî hefteyê de rû didin em wana bi rêzê hinek ji wan hel dibijêrin ê ku li gor xwe em giring dibîne hel dibijêrin û li ser wana jî bi du gotina be jî şîrovê xwe li ser dikin bi mêvanê xwe re belê mijara me ewilê ku hatiye ekranê divê bûyer û sernivîsên ka mijara me ewilê devleta Tirkiye bi hefta çûyî ya ji ev hefte di hevdê mehê da dest li sê beşên Kurdistanê dest bi operasyona kir helbet ev operasyon nû nînin ji destpêka devleta Tirkiye heta niha li welatê me her xwestine Kurda bi operasyona bi qirkirinê û bi ewkê dengê wan bibirin ji ortê rakin lê eva sed sala ceribandine nebiye lê taybet îro ku dinya di nav şerekî hema bêje nêzîkî şerê sêyema dinyayê de ye Tirkiye dîsa bi heceta ku PKK ji xwe re xistiye hecet û li gor wî jî hespê xwe dibezîne û êrişê Kurda dike li sê perçeyên Kurdistan li Bakurê Kurdistan ji Amedê dest pê kir û ji wê derbas bû çû heta Şirnexê ji wê derbas bû çû Başûrê Kurdistanê û her wiha li Rojavayê Kurdistanê jî eva nêzîkî sal û nîveke her ewkê wî dewam e û divî wextê de li wê jî heye birez Şerefxan Cizîr ama em dîsa ji te dest pê bikin û paşê derbasê wî alî bin
armanca wan, hedefa wan li gor we çi ye? Yani çima ev operasyon? Divî demî da ba ew qasa qeyran heye, ew qasa sexintiye, ew qasa ku birçîbûn heye lê dîsa jî operasyonê xwe domînin. Helbet sebebî vî hene û li bawê jî li gor we jî hinek sebeb hene. Keremkin em gudariya we bikin. Kekocan niha dewleta Tirk refleksên wênî netewparêz hene. Mero dikare nejatparêz jî hene tizanî. Yani dewletek wiha ye li dervî xwe, li dervî Tirka, li dervî Tirka got garibin mesela nasnama xwe bijîn, li welatê xwe bijîn, serbixwe bijîn, azad bijîn. Tehmûla wa tune. Gelek carî mesela Tirkin hene dibêjin dibê heger li heyvê jî nizanim tiştekî Kurda çêbibe ya jî Skandinavya jî çêbibe em ê dîsa müdaxele bikin. Heta niha belkî gelek cara müdaxeleyê dervî coğrafya got ew di nav de ne jî mesela rojhilata navîn de li Swêd jî kirin, tu zanî Japonya beşê Kurdî vebû li üniversitekê li zanîngehekê müdaxeleyê wir jî kirin. Yani ev di hindurê wa de heye, di hindurê refleksa dewleta Tirk de heye. Ez dixwazim bibêjim yani dewleta Tirk ne dewletekî wilo we gotê gotin dewletek demokrat e û nizam dixwaze gotêdî mesela mafê insana we got mafê mirova û gelek tiştê dî we got makezagona wa de hene nel gora wa dijî. Ew bi serê xwe jiyanek wayî din heye, ew jiyan jî jiyana xwe serdest dibînin û bi wî hawayî dixwazin got mesela hikûm li rojhilata navîn bikin. Lê got pirs dibe a Kurdî, pirs dibe a Kurda ev nijadperestiya wa, ev otorîterbûna wa hîn xurtir dibe. Yani we gotê jî kerem kir 100 sala ye mesela Kurda de gelek carî xwestine tişta bikin bi ser neketine lê Kurd jî di vî warî de gelkî berxwe didin. Yani Kurd jî teslîm nebûne. Ji ber got teslîm nebûne jî dewlet gelkî zora wa dişe. Mesela gelek miletê din li vê dekê wek mesela Ermena, wek Süryaniya, wek gelek em bêjin miletê dinî got li vir hene hiliyan neman. Lê Kurd ser a xwe man. Kurd zûb zû çîz nebûn. Yani heta niha jî Kurd teslîm nebûne. Kurd Kurdîtiya xwe xwedî derdikeve, zimanê xwe, li aha xwe, li mafê xwe. Ji ber wê jî kînekî mezin nav dewleta Tirk de muqabilî Kurda heye. Ew ê got çi dibêjin avaniya dewletê destê wa de ye, ew ê got rêveberiya dewletê destê wa de ye. Ez qala partiyê siyasî nakim. Partiyê siyasî jî di nav de. Lê piranî wa mesela ev kultura dewletê ye û ew jî ji berê de jî mesela dema Osmaniya bigir heta Mustafa Kemal jî û heta niha jî dewam dike. Xwe neguhertine di wî warî de. Lê mesela wa mesela referanduma Kurdistanê jî çêbû. Li Başûrê Kurdistanê referandum çêbû wir de jî aynı refleks hebû. Mesela PKK hecet bû. Yani ma referanduma Kurdistanê sedî not û sê xelkê wê dekê deng da got em dixwazin yani terî li gora pîvanê xwe bijîn çi kirin gotin em ê we birçî bihêlin got mêderî li we bigirin hezar heqaret û tiştê dî li Başûrê Kurdistanê kirin. Yani ev ez nabêjim di xwîna wa de heye lê di kultura wayî siyasetê de ew tişt heye. Yani Türk dixwazin hakim bin hertim xwe gelkî serdest dibînin. Muqabilî kê serdestin? Ego zayıf elvir yani ego devlet awî tune Kurde berlû jî gelek carî êrişî Kurda dike hertim yani mesela wextekê çû Libya û çû gelek deverê dijî ama mesela nokta zayıf divir ji bo wa mesela Kurda ye. Kurdistana Rojava jî wiha ye we gote goş xwe Kurdistana Tirkiye ya jî a Bakur em zanin bê çawa dimeşe. Yani mesela PKK bi rastî heceteke ji bo wana got êrişî rast û çep bikin. Yani niha PKK tune be. Em wilo bêjin lo PKK tune. Ve devleta Tirk ji ber evê dir evê mey dir wê bêje wê kerem bikin. Yani ne rast yani hecetekî ne ciyê xwe de ye û dewleta Tirk heta got xwediyê vî mecîbe wê ji miletê wa jî re rehetî tune be. Yani dîtinekî pir kevne dîtinekî navnetewî dibê miletekî got miletekî dî biperçixîne xwe jî azad nabe. Yani niha miletê Tirk xwe jî ne azad e. Yani ne got erêd îro erka dewletê destê wa de ye lê ew jî ne azadin. Ji ber got berod nav psikolojiyekê de heve girêdayî merod bezanî wexta tu tedîl Kurda bike tu Kurda biperçixîne tu mafê wa înkar bike bawer bik tu bixwe jî nekare li hevkirî bezê de. Belê. Belê. Ekşefûs Keremke. Divî warî re tiştê ku tu bêjî li ser vî pirsî yani dewleta Tirkiye ve 100 sala êrişê Kurdistanê dike divî divan hemî êrîşa da nekariye wekî cenabê Şerefxan jî îfade kir nekariye ku Kurda serê Kurda bitewîne Kurda tu nebike Kurd her tim berxwe dane her tim refleksê wan ew kê wan xwe parastine
لی هاتنه کشتن برچیمانه تعظیمانه بونه فرار کتنه زندانه لی دیسا جی خو پاراستنه لی دولتا ترک هیجی هر چند وان تشتانا بزانه دوی دما های کد شر امان بیجن سیامین دنیایه که همه دنیا جبرچیبونه و ایدی نفوس وان جسدا سه چار بیس سی و برچید مینن دیسا جی دولتا ترکیه لسه بشن کردستان به هفرا yani her yeki demek danine به هفرا ایریش لشکری بسر کرده واده بن جنابه تا چه فکرش بویا Kek Mirza devleta Türk karê xwe dike û devleta Türk û PKK ji heftê û sisiya heta niha bi hevdire ji bona Kurd çar kevre deynên ser hevdû û tiştekî ava neke karê xwe bi hevdûr dimeşînin. Wek hûn jî dizanin ji heftê û sisiya heta niha em PKK nas dikin. PKK bi devleta Tirka re devamlı devleta Türk şerê PKK kiriye, PKK jî şerê Kurda jî kiriye û şerê her çar beşê Kurdistanê jî de êriş biriye ser lênerînê Kurdistanî, êriş biriye ser kesaheta, biriye ser kesê welatparêz. Wek hûn jî dizanin çenda wiyarî sereskerekî wanî generalekî wanî mezin got me go em û PKK şerê xwe şerê em dimeşînin go em bi hevdir vî karî dikin go hedefek me hey go ew hedefa me çi ye go başûrê Kurdistanê ji bo em Kurdistaniyê li Bakurê Kurdistanê dimînin em nav wan û başûriya xera bikin ji bona em Ayla Berzanî û bi Rêzdar Mesûd Berzanî û PDK bi Kurdê Bakur bi nebaşî bidin nasîn ji bona li hember wan derkeve got hedefa me ew bû gora me em gihaştine encama xwe me Kurdê li Bakurê Kurdistanê li hember Kurdê Başûrê Kurdistanê li hember wan danî sekilandin û ji adizbûn çêkirin. Yani Kurdê Başûr, Kurdê Bakur artık ji PDK û ji Ayla Berzanî hez nakin. Got em gihaştine wê encamê karê xwe me kiriye. Ev yek. Wek hûn dizanin li Rojavayê Kurdistanê jî zaten diyar PKK bi hikûmeta Sûrî re kar û xebatê xwe di domînê li hêlekê bi hêla din de bi Emerîkan yar jî re karê xwe dike bi Rûsa jî re ye lê hew ne bi Kurda re ye NKS û Partiyê Kurdistanî li wê derê çiqas Partiyê Kurdistanî hene ji Kurda pêştir bi her kesî re kar dike bes bi Kurda re tu karî nake. Li wê derê jî dewleta Tirk êrişê xwe wek hûn pê dizanin Efrîn jî bi destê PKK û bi siyaseta wê ket destê dewleta Tirk û îro dewleta Tirk hûn pê dizanin bê çi xerakirinê û ekolojiya wê komple degiş dike. Ev û zaten li Başûrê Kurdistanê bi destê PKK di ser heftê heştê qereqolî li Başûrê Kurdistanê barergehê xwe dewleta Tirka çê dike. Yani Türk gihaştine encama xwe ha lê wê Kurdê xelas bibin, Kurd xelas nabin, Kurd daxwazê wan namirin, Kurd devamlî kar û xebatê xwe bike û wê rojê were bi ser jî keve. Hêviya me were heye. Ez wer dizanim. Belê ez divir da ewkekî li gor axaftinên Şêxmûs dewleta Tirk her carekî eva demên van dawiyê çend salê han dawiyê ku dixwaze êrişê başûr bike pêşî bêjin ji bo hevdîtinekî
ji Başûrê Kurdistanê berpirsekî tê Tirkiye normal hevdîtin çêtkin û derbas dibin dewleta Tirkiye jî aynı ew roj ya jî di roj piştî wî rojekî piştî wî êrişê Başûrê Kurdistanê dikin û di vir de jî dixwazin bêjin ku binê dewleta berpirsên Başûrê Kurdistanê hatine melhev kiriye û ava em êrîş dikin. Dixwazin bînin wî ewkî birez Şerefxan Cizîrî tu ji bo vî ewkî çi dibêjî yanî ev ewkên Tirkiye ku dixwaze navbera Başûr û Bakur xirab ke xelkê wî xira ke dijayetî çêbike vî karî dike nizanim haya millet vîya dikare şîrovet ke yan nake bala millet kişandiye nekişandiye bala Kurda kişandiye nekişandiye ji bo wî jî yekê mîna Ahmed Türk îro radbe pirsên gelekî ne li cî ji xelkên Başûra ji siyaseta Başûra ji berpirsên Başûra gelek wek dijminên Kurdistanê dide nîşan kirin. Cenabê te çi dibêje ji bo wî? Keko em galet ketin navê münaqişê tu zanî? Yani niha heger em ê PKK û siyaseta PKK münaqişe bikin. Na em bes PKK behs nakin. Em PKK behs nakin. Kekî Mirza ev rojevek dine. Yani niha referanduma Başûrê Kurdistanê bu Türk çûn û ew qese tehdît û kirin çi alaqayê PKK hebû? Ya jî mesela bêjin berî ev şerê got niha terî em behs dikin dest pê bike dewleta Türk muqabilî Hereketê Kurdî muqabilî Qûqê Dedeqede Rizgarî ew rêxistinê me got hene bi çi tunciyê diçû ser wana? Ma wî çaxî problem hebû. Min hinek qartan tev hev dikin eşter bêjim. Ez bixwe naxwazim têk hev nav wê münaqişê divirde. Ez bawer nakim tu fêda wê jî hebe. Lê mesela ew pirsa got te got ez dixwazim niha bibêjim min e berê wexta kek Nêçîrvan kek Mesûd dihatin vê dekê ala Kurdistanê li tenişta ala Tirkî datanîn wek serok koma wek serokê heremê wek serok wezîr pêşewazî li wat kirin. Ev dusê carê dawî bala min dikişîne çi cara gotên ala Kurdî lê tune ala Kurdistanê lê tune. Yani divir de hinek pêwendî hene çi qase yani em bêjin em zanin got mesela Başûrê Kurdistanê hewcedariya wa got ser Tirkiye re derbas be heye ew münaqeşeyekî em karin dûr û dirêj bikin. Lê wexta got te wek serokê dewletekê wek serok wezîr wek serokê heremekê sembol îro sembola em hemû qala ala Kurdistanê dikin ne? Wexta got ew li tenişta deverek dî a Tirkiye neyê danîn wilo wek Tirk dibêjin ya qetequlî hema wilo çêkin û kekê Mesrûr û ya jî Nêçîrvan û hikûmet fîdan deynin muqabilî wana wek goterî hinek hatine hema nizam çi bi ame ew ji Kurda re nerêzgirtine ji rastiya herêma Kurdistanê re nerêzgirtine a Başûrê Kurdistanê ez dibêjim. Wexta got bi rastî me dixwaze pêwendiyê ticarî deyne yani wexta me dixwaze got bi rastî pêwendiyê ticarî deyne em zanin got hewcedariya Kurdistana Başûr bi pêwendiyê ticarî heye û ekonomî fe em wana hema zanin herkes jî zane. Lê wexta got ti bi qulipan din rengekî dî ti bi çûçik kirin ala te sembolê te giranbûna te temsîliyeta te daxistin wek got em bêjin tiştekî gelekî biçûk û çaxê divê me tişna ji xwe bipirse. Baş e wexta got wiha be ma ji bo çi yanî illeh berî got operasyonê Başûrê Kurdistanê bikin ban kek Nêçîrvan dikin berî we bi rokê diroja ya jî kek ban Mesrûr dikin. Heger ew dixwazin Kurda berdin hev dewleta Tirk me berê jî qal kirine me got dixwaze got li vir jî dikin yani ez wê ji were bêjim li Kurdistanê jî dikin li gel yani Kurdistana me Bakur jî dikin li gelek deverê dî jî dikin ji hinka re çav didin hinka ji ware difîkînin tenerî bazdan çûn cem wana aliyê din zaten problemê me Kurdayek jê evê mezdin ev kek û bine heta em hevveş nebin heta em Kurd di dozê netewî de di pirsê netewî de di mafê netewî de em yekrêziyekê nav xwe dave nekin xwedê wê herkes destê xwe bavêjî. Îro wê li vir jî bavêjine wê sibel îma Îranê eyn tiştî nake. Îran jî do füze avêt berî bi roja sê roja.
يعني عراق جي دكه حشد الشعبي دشينا شنغالي دشينا قالك دفردي يعني هاجر ام كرد فرده بعقل نبين من ادري مرو هنك تشتا دنگي كي بلند بيجا ام قالك جاري انرجيا خو خباتا خو ددن برسكريك نافخوي بفچونا نافخوي رخني نافخوي قالك جاري لام ايجو ام الدجمن دكن قالك ماستر قالك توشتر قالك خرابترن يعني ام چكي ناهلن ام نابي چي ام مفري ناهلن جو ام بهبره ببيفن يعني بوي هواي مرو تو ناقيه تو مقصدو مرادا اشترى بيجم تقالا مثلا جواميري كي كرتا جو احمد ترك وهاد بيجا بري بدرو جاجيل ويدا كيبو لبرد دستيك مسعود برزاني بو نه شو ويدا كي يعني انسان دفرده تيغازنا جويجي بك ترخنال ويجي بك هلبت دكم غركم بكن ليه يعني هنك مساله دجي وقتا جو هنك نراستي تشيبون كي بك جاوي مجي واتشتا بك از بكم بري مبك باوي مبك حوالي مبك وقتا جو شاشي تشيبن غرك مرو شاشي بيجا او شاشي كي بك برا دبي بيغوتن يعني يعني دفردجي مثلا حوال قوادي قالا انا كسا وبيديكر باشي بارتي ما يقول انا ورناوي مجاري بشر روجافا هي مدوي باخ فنككو باش يعني دفرده حتانها خطا سياسي باكوري كردستاني ايغو ازوان استكم حوالي باكي حوالي بسكي حوالي قدبي حوالي قالك ايدن حتى بارتي از حمد بيجين غرك انا كسا وبيدل هفبك يعني وقتها قول نكن امير رخنا الوابكن شما هو ناكن كي امزانكم مساله تشدبه يعني جبر ويكن ها قالك جاري ام روتا خو شاشتكن ام رخنا او رخني نافخوي ام قالك اجر ددنوا وايه دني مزن برسا مزن ام جبيراتكن يعني زعافيك ما هي باور بكن بقاسي جو نا مثلا از جوار تشكي بشكل دربي فينا بيجن جان باول سارتر ونحمل ناس تكن فيسكاري كي فرنسي قالك مزنبو د برتغال خوي فرانس فانون وقتا قلت لي بحثا بسيكولوجيا تشد بيجن كولونياليزم ديك وتشتادك دور ده بيش قلت كوي هي جمر مش جم بخور ابويا درزك از قالك جاري دبيجن جان باول سارتر وهذا دبيجا خلكيت قلت شما عرب هفدو كوجن مثلا جزائر بون زانن قلت شما عرب هفدو كوجن شما الهب ناكن دبي ما ليك ولا مفهم كده وقتا قو مروب دجمني خو نكاربه مروب خوب خب هفت كبه وقتا قو مب دجمني خوي مزن كاريبا مزورا واببرا بلكي ما يرو او قصي دجايتي بهبرا نكرا ما دجمناتي بهبرا نكرا او اگر بنداوي شر نافخوي يا جي بفشونا نافخوي يا چكيزاني اما ادوي باوري دمه قو ام غاربن هفشيا نافنتوي اوه بكن نابي تشد ببلا ببد يعني نتوايتي دبا يكتيانه توي دبا كونغري دبن يك ريزي دبن قالك نافلي تكرن حتى ابوينا بهبره هدي قاف اون نكن امن نكن تو مقصد مرادا بخدي ام ليفر خلد ببن باشور ناهيل باشور خلد ببن روجلات ناهيل روجافا ببن يعني حرتم دايم دجمني ما اف دولتي جو هنا راحت ناهيل جو ام كرد وي وارده بكن هنك دبرا وشخو برغالا دنيا يجي قالك حتى انا حوالي كردان نبويه يعني نبويه حوالي كردا يعني ام دزانن جو هفته بنجا امريكا وشاه ايراني كرد فروتن رحمتي مال مصطفى وحمد كوچبر بون ودركتن ماجبر تشبو او قصه پشمرگه سلاح خو حماداني جبر تشبو ما وي چاغي پکه هبو نا يعني تشتن هنا ام قالكي تنق المساله نارن و زاروكي من يعني داوي اوجي اي في ولاتين شاشن ديتن وانا نلغورادلي من الغورادليتن اما يعني داوي تشتن هند في مروار على تاجي قبول بكزاني ازولو تفكر بله قالك سباس قالك وقت ما تشوف بمجاري ام اگر اوبم دربازي خاله خوي دني دبن د خاله ما دني دا چند روز بره دن چکی دیشا د ناورا گهاندنا کردی دا درکتبو که لبسم له قرقولکی دروخینن و جبنی هستی مرووا درتن اوا ببینه تینا بیرا مروا که باکور کردستان لبنی همه قرقولن ترکا هستین کردا درته جبوی مخواستم بقاصد 2 دقیقه بجی بال بکشینن لسروی مجاری و جناب واجی لسر باغ فازوی او که هما بال بدم کک شخموس که لسرویات چد بجی یا جی گوتنی و هنه تنانه کرم که
Keko wekun dizanin li tevaya Kurdistanê hestiye Kurda ji teref dewleta Tirka gelek ciya hatine veşartin li bin qereqola wek bahsa çendê berê milletvekiliye HDP li newala Qesaba jî tedî kirin nekirin hinek çûn xwestin suret mureta bikşînin dewleta Tirka nediştin veya tiştekî xwezayî zaten ji berê de Kurd bê dewlet û ji bo bêdewletbûnê û xelkê me kî serê xwe kiriye ew kuştin û xistinê bin qereqola vê rastiyak me ye. Belê gelek spas Birêz Şerefxan kekê Şêxmûz dibêje ava êdî biye mîne wek tiştekî xwezayî gelo biye tiştekî xwezayî ya êdî em zêde bi ser nakevin ji ber ku her roj ev tiştana em dibînin û rastê tiştê û hatên û dijîn. Kekê Mirza mine yani ev mesela gon hate got gerek em wek Kurd li ser carek dî biponijin yani carek dî bifikirin mine hestiye med dibin qereqola tê dîtin ma ev hiç qet mera hiç fikir çê nake yani em çî dihîn bibînin ez ên ha wexta ku ez behsa dîroka komara Tirkiyê bikim ne got vê dawiyê tenê berî wêna jî sada serê însana jê kirine ez karim niha dîroka heremê jî ji war qal bikim a wekî dijî qal bikim em ê Şex Saîd ji bîra bikin em ê Xalid Begê Cibrî ji bîra bikin em ê Dêrsimê ji bîra bikin em ê Agriyê ji bîra bikin em ê bikin mine bi ev divê dema dawî jî de yani mesela tê bîra we serokê quruciya êgo gelek carîn ha heval wana nîv wilo nîv şayîk dikin û ji mer dibêjin serokê quruciya xel dikuştin davêtin bîra li herema Cizîrê li gelek deverê din yani mine heta niha dîsa ew tişt dewam dike ez jî gava dî mixwest ez wa tişta bêjim ev gerek bibe derzek ji me re gerek bibe yani em bifikirin ya em dû çi dene em çima wexase muqabilî Kurdê xwe birayê xwe Kurd xuşkê xwe Kurd çi û çi navî lê bikin çima em muqabilî wa wilo bê tehemülin ya carna jî bera fikrê me newek hevin bera şikil û şemalê me newek hev ve bera em ne mecbûrin hem wek hevdû bin fikrê me newek hevin nizanim partiyê me newek hevin bera newek hevin lê tiştê me noqtê me hevveş hene divê merov ana bibîne îro taada gol Kurdal rojhilata navîn dibe li tu dinyayê tune tişkê bipirse ji Ewropa ev welatê Ewropa got kek Mîrza jî û ez jî em gelek ji wan nas dikin ev qesa gotinê qelew dikin heta niha ji dilê paqij kê pişkirtiya Kurda kiriye yani kê ew hebikî divê de kê em karin piçikî Kurdistana başûr piçekî cuda bikin ew jî piştî got mafê xwe stendin û Amerîka hat wê de kê û filan yani diva mesela de Kurd divê hinek noqtê zayıf noqtê xwe hevveş zeft bikin divir de çit bê bela bibe ha yani gerek em ji hevre soz bidin em ji hevre wek Kurdiya me berê em ji hevre sûnd bixwin em baweriye bidin hevdû got em ê şerê hevdû nekin em ê şerê hevdû nekin ev şer ne di berjewendiyê Kurda deyî Kurdistanê deyî gelê me deyî ev şer wexta got şer nav me de bibe di berjewendiyê dewletê dagirker deyî dewletê got niha îro tadîl Kurda dikin ev hestîke ku hestî got tu behs dikî 17,000 êgo dibêjin faîlê meçhûl yani êgo qatil ne diyarin 17,000 wa ez îşter bêjim mine ê min mervê me alê me em nizanin hanik ji wa şehîd ketin em nizanin cesedê wal kuye em nizanin hestiyê wal kune bi sedab hezara tiştê wiha hene ev karê bibe derz ji bo me lê yani nizanim yani em li bende çi ne bende kîja rewşêne bende kîja bûyeran e got em bêjin aj vir û pêde ez nema dijminatiya nav Kurda qebûl dikim Kurd berav hev dijminatiyê nekin yani divê em bigên wê astê tu zanî ev tiştê wilo bibin mînak ji bo me belê Belê gelekî spas em ê vî xalî jî derbas bikin kekê Şêxmûz tiştek ku tu lê zêdekî heye Ez tişkî lê zêde bikim tu neyî lê kek Şerefxan ez dixwazim veya bêjim rastiyak me jî heyî negem dixwazin em bavêjin PKK em li ser PKK jî xwe mezin bikin tiştek tu xebatek me were tune lê wek tê xuyakirin jî yani em wan nikarin bibêjin vana jî em kan bi hevdû ittifaqa bikin ez ji heftê ji derketina wan û heta roja îro bi yek lênerînê Kurdar nêzîkatî
o kareki ittifakı nekirne u sürekli şerre halkeye dixwazin ve kun dizanin bu 20 peşmerge ji taraf wan de te xatil kirin le dibêgem vana jî bînin ziman em zanibin givan بله ام واناجی با خون لی واناجی در روجا خدا نه روجا من نه او جبوی ویجی کار روجا کی کوهات او درید مرد کار سرویجی با خف البته و مرد تشتا ونا شرط تشتا دو وقت خدا بیجه اوجه انجام جی بگیره املی سروانا دیسا با خفن kako itiraz'a kesi tüne ne hegerem hevdu nas bikin em derbasına hevdu nas bikin emi baz zanibin goyiro rexnet tişteke mero rexnet hev bigre başı kes yani nabêje bera rexnet tünebin fakat îro ne mesela rexnaye ev tiştê ku em dikin birastî ji rexnetiye derketiye yani wexta ku em hevdû bi vî şeklî pênase bikin tanımlama dibêjin ya îdentifiyera bo kekê Mîrza fêm bikin wexta ku vî hewayî herin ser hevdû rêk dimîne şer dimîne em hevdû tune bikin wexta ku filan keso xaîn e filan keso namûsiz e filan keso şerefsiz e filan keso nekirkêr e rantçî e yani terî ew navê ku dibêjin lo ew sifatê ku li hev dikin tu ciyê diyalogê namîne ciyê ku em hev re biaxivin namîne yani em didin binê darê em qut dikin ne ku em dibêjin em naxivin ya yani êgo hema ez va wek hevalkî wê nivîskar e ji werbêjim bi qasî min got vê warî de tişt nivîsandine ez yek ji wa însan me ev 40 sal ez dinivîsînim bi seda cara me tiştê wilo me anîne ziman ama üsluba rexna jî heye yani wexta ku tu ji yekî re bêje wela tu xwe firoşetun heşayî yani tu gelek giranî bêje qut dibe diyalog qut dibe nema de axive tiştekî gotin ser biaxive namîne ji ber wê yekê yana kes nabêje wela hevalê ku keko behs dike dibe gerek mero bibîne em dibînin keko can em jî dibînin baxwe em nabînin kes nekore yani ha بله gelekî spas em têne mijara xwe dinê ku mijara me dinê elbet şingal e û derû dorê wî ye ku piştî şerê Daeş ku li wê bi hezaran Kurda qetil kir û bi hezaran revand û ew bû û heta niha jî hê zilma wî dikişînin di kampa da dibinê çadira da di sermayê da di şeqemê da bê av bê elektrîk bê xwarin bê nizanim çi bi rastî jiyana wan ne baş e lê hewlê ku tên dayîn jî hewlê ku heta niha hatine dayîn jî ku ji bo wan tiştekî cîkî aram cîkî baş jiyana wan bizvirin ser ew kê ewa jî dîsa bi destê hêzên çekdarên dewletê ya jî êdinê rê nedîtine û wê rojê dîsa li wê ez zanim ku dewleta Iraqê biryar girtiye ku wê derê bixe cîkî asayî wê derê xelkên ku li derva mane dixwazin wana bînin cî ya jî tiştek dilê wan da tune be jî tiştek wisa dest pê kirine û wê rojê çend bûn 18-19 mehê da dewleta Iraqê û li wê hêzê ku ji xwe re dibêje YBŞ navbera wan da şer derket şerê çi bû şerê desthilatdariya wê derê bû meriv çawa dikare viya şîroveke kek Şerefxan keko şingal perçak ji Kurdistanê kî çi bêje kî ji heceta bîne bera bîne şingalê îro perçak ji Kurdistanê ye cîkî pîroz e ji bo Kurdê me Yezîdî yani ev lîstika gonha îro li wir dibe nego yekaliye mesela em gelek YBŞ ji xortê wa pêktin ji xortê yani êgo Yezîdî ne bes ser PKK vene baş Heşdî Şe'bî wir çi dike devleta Tirk dire gelek carî bomba dike wê dikî ne wextekî PKK jî wir bû wexta ku Daeş hatin xwe çilo dan alî ew ê ku xwedan alî em zanin bê çawa bûne yani ji ber wê yekê niha min e wexta ku şingal siyaseteka a rojhilata navîn li ser şingalê re şerê hevdû bikin ev bi amid tiştekî xelet e tu zanî tiştekî gelek binî de şaşe gerek Kurdê me nebin aletê vîna şingal perçak ji Kurdistana Iraqê yani Kurdistana Başûrê Kurdê me Êzîdî Kurdê resenin zimanê waş xwe Kurdiye kurmancî ye yani tu îzahatê got tu wekî dîtû ketune lê bi rastî îro bûye deverek go yani hinekî meramê go eleqa we bi şingalê tune bi
راستیا شنگالی تونه لوی دکت خوازن realize بکن تو زانی ایران دسته وید ورده هیه حشد شعبی مثلا اون زانی بیچلوی زانی داعش مثلا چما جارا پیشی داعش ایریشی ورکر جبر گو تدی زانی بون مثلا وید که جی ازیدای ازیدیجی کردن بریا واخستن گو کردا بشکینن پیس بکن تو زانی اجی افچته گو برین ها مقال کرن لورج درباست بن کرد ما دویل سر قدر شنگالی ازید خانه لهب بکن او ببه بشک جبو ببه بشک هرما کردستانی دوی خبات به هر بکرین این از ویزانم از وقتی دی اوجت دیدن از توی کی جوانا قبول ناکم از نگارم هندوری خود تحمل بکم گرک یزید خان یعنی ایرو شنگال و در دورا وینا به سر کردستان عراقی بفکرین کیچ بیجه برا بیجه و بو ویجی گرک تاکتیک و استراتژی دجی خود بین آبکرین لگو مرو سیاستا گشتی بینه و بخوازه پیوندی ازیدیاجی خرابتر بکه من از تشتکی ولو وق نیف حنک و نیف جی صاممی جواره بیجه نه از نورمال انسان کی مسلمانم لو از مسلمانم دین من مسلمانه ام لگورا صلاح الدین ایوبی ام شافعی نجی باور بکنه از حتان هنده چوم حجی سه جاری از چوم لالشی از چوم شنگالی yani pirozîk me gur hevre heye me şingalê me êzîdiya na me de êzîdî îro eger hatibin perçixandin divê em mafê wanî got xwe îdare bikin mesela şingal karî bû bika parêzgeh jî hatiye qal kirin gelek carî hatiye gotin lê mesela nebûye em ê bêjin gelek carî gelek tiştê hatine mesela bêjin hilbijartin do çêbû ew divê hilbijartinê de sê parlamenter PDK derxistin tu zanî herkes zanî yani mesela sempatil kuye çawaya dîsa xuyat ke lê dûr de gerek siyasetekî hosteyî bê meşandin yani daxwaziya me Kurdê me wê dekê ji hikûmeta Herêma Kurdistanê ev ê pirsa şingalê zû çareser bikin û şingal bera bi ser xwe were miletê wê dekê ciyê xwe vegere em zanin ku şingal bi ser Kurdistanê van nîne ji bo ji hikûmeta Kurdistanê ancak dikare daxwaz bike ya jî wek alîkî حاول بده كل راس بك لسراوكي عراقية وعراق جي بشتي شر كركوكي هرچن لدستي كردا دابوجي دي ساجي نها سيستم كتير دستي هناكا دستي واواجي وك او كنا نتويد بجرا دولة عراقي هرا مداخلة بك ويدري راس بك ويدري شر سر بك و اواجي دبا استنگی یا جی دبا پروبلم دنوا خلق وی درده یا جی پاراستنا وی درده و نبرا دولتا او کده و یعنی رولا باشور کردستان چه قصد کاره لور سر بکه و از وین زنم از ویج برای شیخ موز بپرسم کاچت بیجم که کن هات زنه ام وقتا باسا شنگالی دکن ام مجبور ام کیجا کبری را دکن دبنی ده تدید به کرمه داره نجداره به داره قلناکه yani dibek em rastiya ke bibînin Kurdistan baş şengal bi ser Kurdistanê veyî em karin were bêjin gelo ji bo çi ev çend sal şengal pêşmerge daxwaz dikin bixin nav Kurdistanê nakev nav sebebê wê kîne sebebê wê çi ye sebebê wê hecdî şabî ye pekî hecdî şabî bi qenala كيكت شنغالي وحشدي شعبي قالوا حشدي شعبي ناهيل بيشمرقة كفنياجي هناك كردي ميدن قوك يبشو وهم ببيجن بككة بوان ركاري بحشدي شعبي اتفاقي بكن باشوري كردستان نكارن اتفاقي بكن yani xuyayê her tişt li meydanê yê tê bîrawet mesela Kovanê de pêşmerge tê ji başûr rabûn hetanî Kovanê çûn û Serokkomarê Tirkiye Erdogan got Kovanê çûye têk çûye û pêşmerge hatin bi alîkariya wan Kovanê bi dest xistin û Daeş jê derxistin û o ji YPG gotin Kovan teslîmî we bi xatirê we birayê ezîz em me alîkariya we kir em vay em vedigerin ciyê xwe ma ne rastiya kive ya baş em dibêjin pêşmerge ji şengalê derketin rast derketin lê bi çawa wî derketin pêşmerge
حساب كتابك ويها بو ويتشاغا ديناماغ إيريش آنين لسر شنغالي بهيزك برمزن وبر قوتلي هاتن سرق بيشمرق جي درنكتا وزاياتك برمزن بديتانا لي دركتن وبيف كيتين ما كي ودري إدارة كر يتاقي بجاكي تاكي إدارة كرن داوية حشد الشعبي جي آنين خصنين آنو كاجي جا بقنالا وان حشد الشعبي وبكا كيجي تخوازن شنغالي بسر حدود كردستان بقتين بكن بسر عربا دردن ما ندا خواز أفر أم مجبورينك راستينا بينن زمان كميزاز ورد زانم يعني بله گلکی سپاس تشتاکی دن که عملوی زیده بکن برای شرف خان جزیری كاكو نها مثلا كوباني حب كردا بيشانا ذكر از آن وقتی گو پیشمرگه من از نسبی نبود می‌چای وقتی پیشمرگه ج خابور درکتن حتی گو چون گهان کوبانی جی ل جزیره جی و سلوپیا جی و نسبی جی و قزل يعني قصر جی و همه باجارا خلقی بمليون بعال کردستان پیشوازی لواکرن او هست مثلا دبو تشتك دبو يعني گرک کردا او اتمسفر بکرتا و برندانا ام قال حنك تشتاق انساني جرك او كردا او اتموسفير بكتا ايجال شنغال جي جرك كله با باشور جي جرك كله با باكور جي جرك كله با لحمد فريد جي جرك كله با تزاني ليه اشور تشناد بيجم جانا شيء ام غلطيه خد خصوي هنك تشتاق يا كردن داوي يا ام كردن داوي يعني الا ما يعني هنك تشتي بيجو مديكين هبو هنك وق ملات وق نتاو وق از اشتر بيجم زمان وقالك وقالك تشتي دور ده مرو كاربي اب بشير وي او هستا کو مثلا کوبانی وقتا کو پیشمرگه هات چيبو وي هسته گرم بكيتو يعني اني كاربي براستي كاربي قال لك زوره ها يعني نها مثلا بيجن سر شنغالي ام قال لك شتابش دسي ايراني جيرو تني ايراني جي ام زانم بكيت ديستني ام واتش تايزان حشدي الشعبي ديجيو حتى دبركي هنك يعني كاكو فاغو تنا من نقارب مثلا شهر سر بكن اي ماز بيزانم اي ام الهبكن ها وقتا قوم فيد بيجن هنك بركي بيجن ايدياليست بركي بيجن والله تري داخوازي خود بيجي برا بيجن اما از فينا بباريس دو بري ها حوالا دوستا بارتي مي ام بيجن باكي دو بري دروجا بري 10 روجا او تشتيغون هال بو كردستان سوريا ديفيجن ما بهبد باريس دي سايرو باريس انا كسا وبارتي دن وامي جرك الهبدو بكن جرك الهبكن يعني وقتا اولو به مديسا فرصتك مزيد دسي خود رابين مثلا شنغالي جي همان تشتا از بيجن شنغالي جي عيني تشتا ام الهب نكل ودكي وقتيام تشيب وقتا بيشمرغا خدا عالي ككوتري ام سر همان مثلا وقتا بيشمرغا خدا عالي كا حكومه هرما كردستاني وزارتا بيشمرغا چند او قمتاني او فرمانداري محكمه كده سر اساسي وتشبي ويدا عقيده يا غلطيه هاتن كده نحوجي مش يعني درس شيبو راستي انساني بقاسي كو از زانم لهمبر وان دوز هاتيه وك هاتبو فكرن ايجاد شبو ان زانم اجي از نابي زانم از تاني تبرسم يعني اجي نزانم ما قلنا ولا زانم بيجي نشو باندي ليش نشناد بيجي يعني دردي بيجي نقول چند فرماندار بين جزاكرن نا بيشمرغي من تبلكي ترسياب تشتكي انسانيه فقط مثلا من ورده جرك برو مساله برالي ببينه حبيكي فراتر ببينه نتني هما تاخذ دبركي وبخلقي ودورده باتيناج بقى وحتى معين تشتا ببيجازاني دردي ما هو يعني نجبو يانا كي خطا كلبه جرك برو بيجا ولا اف خطات فرده هنا وبعام يعني شنغال داوي پرچاکس کردستانی کی چیرو کا بيجا برا بيجا مثلا قانونا گو چه بوجي او هرمي دروي يعني هرمي گو دروي کردستانی نولو هاتن تعريف كرن ما نديسا حكومه ما قبول كرن ما نك مسعود بو بامريكانيا او ما كازاغونا عراقي تشكرن او كركوك جيل درفه هشتن او بيجي درفه هشتن براجع يعني تشتن هنا من ام خني كارج ديروغا خو ميراتا خو بشو قريبا دي غلطيه ماشي ابون براوي رجل تنام قبول لكن وشنقال عايدي بربي وكركوش عايدي بربي انا اخر او كي ايرونينا 2050 دا برياردان 2070 خصنا قانون خو وسما و عربجي حتى نا بيكنانينا
اجوید بشم عین نزولت بشم يعني وديسا ام دزانن برز مسعود برزاني او گریلا یا جی او شروانه که شنگال جی او کاتمیز کرن گیتا بالخلاکا خواه وینا کشاند و وانا پیروز کرد و شانازی خواه آنی زمان لی پشتوی او ندوماند اجوید بله اجوید بله بله ام جوی خالی جی درواز دون تین خالا خواه چهارم مثلا ما روجاوای کردستانه پشت اپراسیونا دولت ترکیه کل باشور کردستانی بو هیزن که روجاوای کردستان اینها دبن پاریزوانیا واندا یا جی دبن اداره واندایه باشور کردستان سوجدار دکه و هیزن هنکی هیزن روجاوای کردستانی جی بوان و کرده ده جبوی ویجی اما جوی روز حتی نه بلکی شش حد او کیوان هاتن رو خواندن اینه کسی و پارتین درو دوره وان جالی په دیوا او گروبا او که کد بیجه جوانن شورشگر جالی وان و بارگای وان تن شوتاندن اوفیس وان تن شوتاندن خلق وان تن گرتن تاونا حبسا لسرویا ام چی بیجن که شرف خان قربان از يعني ام بعض كنت بيجي جنابته بيجي ام بتحمل بند فيم وانا بعد فيم باخفن وانا نزيكي بكنو فلان بكن بيفام كن لافاجي مينا كوتشا اولاد قوتن لروسيا براند برا نظام هنا كيزمل باكوري كردستان سيوان فتكن وانا عيني بوي سببي عيني بوي او كي هشمندی لوی شرط شد بعد دولت ترکیه ریشت که اواناجی لوی ریشه ویالیت کن. يعني او مثلا سيوان تشتكي برا انترسان بو كي ميرزا قلت لي بيجا تالي ما بالي هنا قرفي خود كرن ما جينك هوالي خوي سياسي ما تقول ويدي كي بارانتي موسكو بارانتي هوال الشمسيه خو سيوان خو كرن بله عين الفرش انسانه عين نها او ديتنا جو علي جري بيدي دكن منه از زمانی که گل کی فکری بيجم شاشه گرک ام جواره بيجن هاش وكن نين ويليسكا خراب ما في انا كسي وبدكا سوري يعني بدكا كردستان سوري بقاسي وهي والرجاوي كردستاني سياستي يمكن وقت كي روداف قرتن وقت كي كردستان 24 قرتن وقت كي قالك تشتي كرن وحرقا بيجي ما قلت افتش غلطن افتش تبكي خدنا يعني اب اريكاريا تبقرا كردين ناكه قالك تشتي بفي هواي هاتنا كرن تشتي قوتين كرن بيدجي مثلا قالك جاري دي بيجي او نقري دايما او جوانين شورشگر بقى من نراسته وقتاقو جنرال مظلوم شو بانا بوان خبر ده وانا شرف او كر وانا نظام چكه پیروز كر فلان كر بيبان كر يعني روداف سكني ناديسا دست بكرنه روداف جي شو بوار مانا روداف تزاني روداف چي كرن روداف شوتاندن روخاندن روداف جي شو بوار بيوي مثلا بوار مزني وار بسروكي وار ريبورتاج كرن يعني اخافتن هي باشه هي مرو بيوي باشه ما بلكي مظلوم عبدي شيرت واكر بلكي كنت بايشه نكن يعني من نظام با مشي كيكون مجبور كود ديفيجن امونا ناناسن نازنا كينا ازغويت بيجم بله از ام جزانم گودناسن وقتا گو براستی بخوازن کارن يعني تك بيشاويشي لي داخوازا مجوا اف داخوازا مج جوالي بيدي براي مي بيدي اف دوی هون نافخو انا کسی درست بکن دوی هون راست بکن هون نکن من دوزا هفش کاره تیک بچه ایرو روسیا لوره یا جی امی بیجن امریکا بشکل کی ناب ده سبب دوسپر روشا دنیای بیگو هرتن دیسا ابلویده که تنی بمینن گونه ام بهبن حتی با آریکاریا کردستان باشور گونه ام بهبربن گونه ام حتی از من از تکی هیم وکیلی ترد بیجن حتی گو شروانی ما پیشمرگی ما و ای وانا يعني پیشمرگی می باشور و این روجاوا در گاف بر هم نرنجی مثلا پیش روجا ما تهلیکه ده کو من دوی برو پیشیا خو ببینه نها امریکا ایروج بو هنک منفعت الوره روسیا الوره امزانن بچاوه رژیم سوری البنده هنک تشتايه ترک البنده هنک تشتانه دیسا ترک فيالي ایریشت که روشک و هذا
وترابه قري خود انا كسب بده وانا تشيك بك بقام الشاشه لاليدن امي جا مساله بقول بينن برا انا كسجي دور ده بشكي خو فريم بك انا كسجي دان استندن دوي بدبر ما بري خرابه قالك فرهنا تواني يعني ام رخنا بيدي كن ام بيجن فلان تشتي لكن راسته قركن بيجن لي لاليه ديجي انا كسجي هنك مساله ده شاشيادك دان استندني هو بتكير از اشتر بيجن بمخالفه سوريا بقالك دبر رجي نقلك درسته مش بدلاغو واردان استندني خو بكن حتى جوابي برا او بيدي لهبدو بكن وهذا خو بكن يك هدي وام دورا باشور كردستان ارديسا يكتيا خو هف بشيا خو اركاري عنده ابا بكن وبكاربن براستي ام بكن نافندك بيدكي قام كاربن ام بيجي ولا اي ماشي هدي برشي ولاتي مدبن يك وبرهبدا بلي قالك سباس ام هرم با برز شيخ موس كا او جبر في برسي تشد بيجه كيكو زانه كيك شرف خان راست بيجي دبيك مرك قارب نافا كردا تشيبك انا كسو بيدي مرك قارب ولا بدسي منو يبات ما بانيا نجم هفد بكرنا يكريس لبرا ام فياجي باش زانبن جدركتنا بكيكي اواكرنا و حتى روجا ايرو بيك لنرين كردا لكردستان هر چار بشاجي بتو کسی نمایی شر نکریه و تجاری الهفکرین چه نکریه وقت ایروجی لهمبر پیشمرگ روش دسکنن و نهرن پیشمرگ روش وقتانی لهفدو کربنا مثلا مطبقاتا دهوکه و هولی دیوانا بهاتانا جم هفدو و پیشمرگ روش گلوش بو چه پیشمرگ روش لباشوری کردستانی و هزک روجاوای نه کردستانی اویا کارن بیشن سببی وی سببی وی چی جبو چه که شرف خان دبیجی که انا کسجی به هنک درو دوره لهمبر چی که حکومت دو دستینه باشه لتمام روجاوای کردستان قراخول اساد بخوا بشار اساد تنهي مثلا مقارن بيجن قامشتو حتى نها قراخول وان هنا بهبر كار وباري خدكن ام وانا وقتاني نبينن وام صادجه انا كسي ببينن بداخوازي منو كيف شرف خان وتمام كرداجي وانا تشينابج بو تشينابه جبوق هناك لينارين وهناك هذه السنة كنت أتذكر لينازي كردان وب داغر كرار دتكليه دنا جبونا إجدكتن كنا بشي لازم بويادك أزويا وري زانم يعني بله او كيوان تكليه وان هبه يعني انا كسيجي بالدولة التركية راهي انا كسيجي باوبوزيسيون سوريا راهي او انا جي حافظ جي كوري حافظ زيادتر تشتكي نا فكرن شبو كردا يعني اگر مرب عالي كي تاني بعث نكه دبي مرب عالية بعث هردو عالية بكه ودبي مرب جي بكه دستي خوا جوان درا بكشينن بهفرا متفق بن بهفرا هفكار بن ورم بهفت به مرب وانا جوان را بيجه وكيدن كم شرف خان تشتك بيدن هبه لا استني لازم انا بيجي من همنا متابع الهفكرنا دهوكي ام لو خدي درت كم ما هر سری دروجا مرو خو بگهره بود کلو هر سری 5 دقیقه سیاست خو بگهره چه نابه او الهواتنا قلنا بوده چه بو ام خدي لو درت كاك مسعود بیماری ویشی اولو كاك مسعود برزاني بیماری ویشی ام خدي لو الهواتنا درت كم ام بيجي بجيورينه كاك مسعود جبرا وي بيجه ام جي بيجن برا باك جي بيجه برا پسكيج بيجه برا قدفي بي كردستان تركي جي برا هركز بيجه هونه وي الهواتنا بجيبينن بيشمل روجي ما في وهي بقر وانا كسجي ما في وهي وسياسه وقتها ابو بيقدنكي بهبوره بنا بيجن بلكي بربه هذا هذا بيجن شينا بوزان وفلان از دوي مساله ده حبيب كشخص بنا همام فكري دبم فقط از باورم هندري ويجي ولد بيجه وقت بيجه وقت بيجه يوم باك ما باك حوالي بكيكيه
جاري مثلا اني نزمان بس يوا ولو كليه قد بي ولو كنا قد بي شو رز بيجم يعني ايه باكل حوالي ميدن بارتيا ازاديه ونظام ولا حسن لك بارتيا كومونيست حركز دبي يعني يرو دبي او لهبك ام بيزان دبي لهبك تشوز لازم بله كك بريس شمس تشتغل زيدب كي هي قرنا دربازي خانه تشكي ازلي زيده بكون تن بالداخوازه تاني تشي ناب داخوازي منو كك شرف خان ام داخوازي ما اي كردوارين كردستانين لي ام حفتي وسيان حتى نهار داخوازنا لكن لهين تجاري زي كردا بككير نهات نجمهبدو نه جمهبدو وهو ورجي دوام بك عمري ما دربو اسبوع بوشي سوبين سال از باورم امين نبينه بله كك شيخ موس اگر ام باس حشتي سياح حزر حشتي سياح بله اگر ام باس بله اگر ام توا او هوالي قلت بحث ليه او هوالي شمس حشتي سياح حشتي سياح كي جدا بككي الكردستان باشور كاك ادريس كاك مسعود يبقوا قام توا اسمه نا خلاص يعني نحو جيم تشتن هنا دورا نوتو بينجا دي سال هنكله كيكو نولو ها يعني تشتن هنا برو تاني عليكي بيجي يعني از باور دلي تجي ولد خوازين دلي مشي ولد خوازين كي ميرزا جي ولد خوازين ام خوازين كل ذهب بكل ام خوازين كل بيجن ما في خو حتى ام نبن يك وقو قال لك شاعري ما وهالبسواني ما سياسه مداري ما ادري حتى ام نبن يك ريز از دابج امبارح والبورنا جعيني دبري دركب اما المساله هفبشته نوزا هفبشته تبي هم كاربن كوردينا ببن هم قوانين خو بكن يك هم هزي خو بكن يك هم انرجي خو بكن يك شو هم كاربن بكن ما في خو والله دشمني ما غاري شهر دولتي ظالم والبشتواجي خدي سرمایه‌داری اوروبا جي هي وامريكا جي هي وروس جي راست بيجي شرف خان راست بيجي لإما باوريات ما هي حتى هجر شهر حتى هجر كريمة هي أب هذا ما يقول سنة بكرة دركتين بقين دي شهر حبا أو جهنن ونهر يكتيا كردا بشكرن أزجبيا باوركم بله برا باوريات تجولو بخطاك مثلا يكتيا كردا كان باخفن دريج ببج بويهم بعصر لكن انا برا باوريات تجولو بخطاك بعصر لكن ام وی خالی جی درباز دکن امتن خالا خواه پنجا برای ام دیساتن شر اوکرانیا و روسیا که آباد دمه خواه تمام کریرو دنابوی شر دا البت روسیا و اوکرانیا تنه شر نکرن اما بجا حمی دنیا دنابوی شر دایا و شر هف دکن لی باندورا وی شری لسر خلقین همه جهانی باندورا کی جالی آبوری و باندورا کی گراندان سر هما بیجا همه تشت 3 قات 4 قات 5 قات بها بونه و انفلاسیون زیده بیه دیسا جی دنیا وی شری تکه لی و نافکره که چند میلیون کس برچی مانن هاد وی شری دا هلبت اف باندور لسر خلقی ما لسر هم باکور و بگشتی کردستان جی باندور کی مزن کریه دوردا يعني فيتا جلك تشتاب بدقات سيقات زيادة بيا وخلق ماجي برشي مايا تازيد منه لهمبر في الشركة يجي لهمبر في أو كي شد مرف دكارة بكا بكاربة بيشيا في تشتي بكرة أنا زانم از جواب برسم زانم برسكي جلوبال برسكي أو كيجي ل كاميرا تشاش شارع سرم كي كأم شد كارن بكن أنا زانم كيك شرف خم بيش استهم بخير لا تشكي قالكي غريبة قالك حوالي ما يقول قوام سوسياليستنا متشبن بشتي شري حمبونا حوالي ناتو يعني ولو لي هاتيه ناتو بويا مثلا تشيكا از اشتر بيجم جي خلاص كرني لي اف تشتكي نتجي خديه منها سوجي قالكي مازن في شري ده باور بكن هي ناتويه اگر ناتو وامريكا وولاتي اوروباي روسيا اوقات نفسنا خفتي
tengasi belki ez dibêjim ez ser nabêjim belki ev şer derneket acî ne NATO piştî got mesela Yekîtiya Sovyet bela bû berê pakta Yekîtiya Varşova hebû yani mêzênek hebû dualî bû yek aliyê diyalî bû yek aliyê dibû hebdû çî kirin teqilandin teqila hebdû dinêrin piştî got Sovyet têk çû yani mana NATO jî bê maneye dizanî yani NATO ji bo çi ye yani ji bo ku dîsa dünyayê de seroketiya Amerîka û welatê got hevalê wan in serweriya wan li dünyayê ticarek diya ve bike eger ne mesela ticareta silah be û ticareta derî silahê xwe bifroşin tiştê wilo nekin yani ji wî alî de ev mesele ne wego tê gotin mesela bêjin gelek welatê got nihal Ewropa piştgirtiya navê we çi ye xeta Zelînskî wa dikin gelek ji wa dikin re silah difroşin danûstendê wa Rûsya re berê gelek pêşketî daha mesela xwezanekekî mirza yani Danmark û em behsa Ewropaya bakur bikin Danmark û Norveç endamê NATO lê Swêd û Fînlandya ne endamê NATO daha îro nav Swêdiya de û di nav Fînlandiya de jî münaqeşa têkirin sibe du spe du rodî eger wana jî serlêdan endametiya NATO kirin şaş nebe ji ber ku medya Swêdî de ez dişopînim gelekî çîke vê re girî dayî Almanya Swêdî we rojê nûçeyekî derketû digotin em amade ne ku bikevnî ez rojane dişopînim mine vê re girî dayî Almanya heta niha terekî zêde ji bo şer ji bo eskeriyê ji bo em ê bêjin silah netkir dabîn netkir lê niha piştî vê ev krîza got derket ya jî ev şerê got derket 100 milyar euro tenê Almanya 100 milyar euro wê li silah û li esker tişta xerç bikin û salane jî îştihatina wa yani nasyonal produkt jê dibêjin ew salane ekonomiya got nazîvire ulusal gelir dibêjin jê re Tirkiya wê wana jî sedî dido ji Tirkiya xwe her sal bidin eskeriyê Almanya got heta xwe de eskeriya wa piştî çîkê nemabû piştî şerê didoa çîkê wana tune bû çê şêwa û normal Swêd mesela eskerî nemabû niha carek dî münaqeşe dikin bê eskeriyê bînin herkes wê herê eskeriyê bike eskerî Swêd nema dikir niha ev şerê got derket bi rastî rast e Rûs gelek gunehê wa hene Putin însankî otorîter Putin belkî xeyalê wî çarekê jî hebin feqet gunehê NATO jî divir de heye yani NATO fitneyî kir û gelakî kir û dorpêç kirin Rusya û ji ber lo jî mesela krîza got derket dibîne we got got yani namine tesîra wê me jî dibe divir dibe li Tirkiye dibe Iraq dibe Kurda dibe li gelek welatê dibe ya îro millet gelek devera niyaza dibirin zarok pislikê wa awil û weribî ava wayê ku vexwîntine mafî aqilê însanetiyê ku mero here ev qese pera li şer xerç bike û silaha kuştirê xerç bike ji bedera hûn bikin însanê ku paşin nikare bi xwe xwedî bikin alîkariya wa bikin li welatê gelekî başmayî yani divir de bêwijdanî gelek ji ber wekê merê çilo wala el dijî wî şerî me ez naxwazim şer lê bi xwedê tiştê got NATO jî ne tiştê ye her çi qase Putin ne mirovekî got mero lê amin be em zanin got Kurdistana Rojava jî bêçi alîkariya kir û çi qase mesela gelek devera di mesela bêjin li Efrînê Kurd tenê heştin heval dibe tenî serxis fikrekekî wana rêda Tirkiya ku her nefrî yani herkes zanî got Rûsa rê ji wan veke herêkê ev dewletê mezin direkt em nekevin ajenda wa em dibêjin em zanin bê şer çi ye em naxwazin ku siyasî bi şer bên Kurd tezê wilo bêj belê gelek spas berê kek Şêxmûs kek Şerifxan jî behs kir Almanya 35 sal bû ji bo çek pere ranet zanda ji bo tiştê eskerî pere ranet zanda dewletên Skandinavya tev wisa heta wisa bibû NATO êdî ji ortê rabibû Yekîtiya Ewropa behsa şer û çek û nizam tiştê wisa nedikir lê piştê vî şerê hemî aqil zihniyet û pere
Baali kaçakirine vaçu Almanya ve Şerefxan go 40 milyar euro jibo hazırya ya ji çak şantiya çekir jibo xwa Danmark nizam çıkasa peret evkir unha tayarên şer dikire 15 hepsi hep na F-35 dixwaze bikire Finland na dixwaze bibe endamê NATOyê Swêd dixwaze bibe endamê NATOyê Ukrayna dixwast Rusya na stenge naile lê Ukrayna dixwaze bibe endamê Ewropa li ser wî jî şerê wê derê tu bixwazî nexwazî bandora xwe li ser welatê me kiriye genim ji wê dihata garis ji wê dihata rûnê zêtê rûnê roj çiya berberoşka ji wê dihata niha hemî hate birîn hem Rusya birî û ewana jî birîn êdî berhemê wî tune û xelq jî îro êdî nan li Diyarbekirê hebayê bike 4-5 milyon 4 milyon kesekî nikare bikire şîr û mast wek Erdoğan digota mastê mata gameşa jî tune û hengîr jî êdî te biya şekîr em nikarin bixwin werhesil bandorekî mezin li ser welatê me kiriye cenabê te dîwarê de dikare çi bêje ji dixwaze çi bêje Keko biyame kek Şerefxan yani zaman yani NATO û Rusya zaten ji bona xwe mezin bikin û li ser dünyaya hududê xwe fire bikin îro ev şera ji bo wî hawî û ji bo aboriya dewletbûna wan mesela gora me NATO gihaşt daxwazê wê bi cîhat silahê xwe firotin û cî li Rusya teng kirin Rusya aboriya wê beya me çökmüş bû Rusya tiştekî werê hêvî nedikir dünya Awropa û NATO û her dewletê dünyayê wê alîkariya Ukrayna bike û wê qusanayê Rûs bawer nedikir ku wê Ukrayna şerekî wiha li hember wê bisekine Halê tê bibêje li ser aboriya cîhanê temamî bandora wê giran e mesela wek em li welatê xwe dizanin genim ji wê derdihat garis ji wê derdihat zeyt ji wê derdihat gaz ji wê derdihat ji ber wê anoka li Kurdistanê jî li Tirkiye jî gelek abora durma xelkê a aborî pir zor bûye mesela ez behsa xwe û çiftçîtiyê bikim ez çiftçiyakim ez pir jê etkîlemiş bûm salê Çîn vî çaxî gubre berê ji Rusya dihat gubre 3 milyara bû anoka min 13 milyara kiriye min erdê xwe xistiye kek Mîrze îja din her tiştê din ayrî mesela ji ber wê gora me NATO bi aborî jî Rusya çökmüş kir û nehişt Rusya jî daxwaziya wê ew bû Ukrayna bi dest xe û tu dewletek din jî nebêjin em ê bibin endamê NATO li ez bawerim wê vî şera hinekî din dewam bike û Rusya wê têk here yanî kek Mîrze dengê te ne Belê teknik denge mi digire herhalde ji vir hinekî diçe ji bo wî zat be Wilo gumgumê jî dike dengê te bitekî gumgumê jî dike yani ne wilo zelale dengê te ne wilo zelale ji bo wî ewana dengê min di navbenê de bixwet ewana dibirin û vedikin haya jê heye Yekê Mirza berûj bîraneke yek jî sedî sîhê Ukrayna miletê Ukrayna sedî sîhê wê Rûs e belê daha henî tişta merov henî tişta jî bîra dike Ukrayna bi xwe û Rûs merivê hebe wekû em bêjin Kurd û Sora wekû bê Kurd û Zaza yani dawî de jî ne gelekîroj hevdû cuda ne yani dikarim bêjin wek Kurd û Zaza lê em dikarim bêjin Swêd û Norveç hin nezîktir hin nezîktir yani ez dixwazim ji te re bêjim yani wir de gelek carî mesela niha ew ya Swêd welatê Swêd 500 kes tiştê me malumatê bû bigirtine 500 kes çûye beşdarê wî şerî dibe
سوید شونه ایگو سرسرینه ایگو ماجرا پرستن ایگو نظام چنه يعني ابشر وبيبقى وقت قدامك يقول دليل لكردستان يجي قال جاري مثلا انسان يقول مثلا داعشي قال لك انسان يقول مثلا هيك على قائم بيتنا مدهات هر كسيت خيالي خد تشتري خد شيكلن ومهر ويدك بنا بجنتا باقيه بنا بمهر بحرمك شخور تشيكنا من نظام شو بكن دهات بري خدان روجلات نافين ودبون هوال بند داعشي داعيين بقول هذا قلت مثلا دناب اوكرانيا بخدشي قال لك شيء كذا يعني مثلا تعادل هناك الروساجي هاتيه كرن روسيا والورد يعني دفي مروات تشتاجي ببينه يعني رجيما قلنا هي اوجي بتشكي ورده شاشي هذا كنت زاني يعني اواد قو بيشتعمل ولاتي روجافاي يعني وحمل ناتو امريكا وحمول بيشتكي ما بين اواجي قال لك بتشكي مثلا زيدا اقر داني من رقم كتنا اشكي خرابيش روسا جبر غاز وبترول نزيكا 450 مليار دولار رسرف واهب رسرف شي يعني تري ايجو وادبون وتشكرون هذا او برفيت بون حب نقول دوسيما هذا او برنما شما جبركو او هاتنا او بري غازي وبترول ده نا قطبيه جبر يعني روسيا كاري بيتر چاف سورتر بيكاري بيتر ايريش دردور رقم كي تزاني جبر يعني بخور ابي شركه تشتي خراباني نزبه يعني اوقس روخاندن چيبو اوقس کوچبری چه بو انسان هات برچیبون چه بو اشکال قال چه بو هجابو يعني و روسيا چه بدس خستا وقتا گو مثلا بيجن اوكرانيا بي چيكاوانا يعني تري بي بشك جوا بريش خو ذاتن بهبربون جويه كي يعني دفرده مرو تني يقالي شر ننره اما از وك انسان كي گو از ما في مروفا انسانيتي باريس ما بيجم شر خرابه شر لروسيا جي بيبقى خرابه لكردستان جي بيبقى خرابه والدبر دي جي بيبقى خرابه ام ديجي شرن ليه ابشر نيقاليه نتني روسا د سبيكريه ناتو جي بقاسي روسا گنهكاره دفردا گرك مرو ميزنا خوندا نكا ازويد بيش بله گلکی سپاس ام تن خالا خوای داویه ام زانن کو ولاتن اسکاندیناویا د عالی پروژه د عالی کار د عالی صنایع دا فکر وانه جدا جه عالیم دنیا جه اوروپا هنه یکی جه دانمارکا که لولات خواه صناعی گران نهیشت یا همی درخستیه در وای ولات لبلژن شاندیه فلیپین شاندیه سنگاپور نظام شاندیه کدره ل ترکیه ل حتی ها صناعی درخست در و لینها و کارکی دنجید که مثلا خستخانه استانبول و İzmir'e و نظام چه دیسا آنها تر دست شرکت دانمارکی آدانه لی دانمارکی نها ایجاد دست بکنه حبسخانه کرید کن کاری حبسخانه گرتنه سرخواه لی چندکی بر نوچه کی او بگو که دانمارکا لی کوسووا حبسخانه کری حبسخانه ود که ایجا ابا بو كيك شرفان اجبر كل وي الاسكندنافيا جايه عقلي وان منتاليتا وان هشي وان رابون رونشتني وان شيروفاي وان الدنيا وجانا خو وك هر كسي نافكرن حتى جا اوروبيا جي ويداتر باواكي دند فكرن اسكندنافي كيك شرفان جي لوي كلك جايه هاي ويجوان هي ناج هيجي تشوفينا لكور اوكي كاتو تشد بيجي جبوفي منطقي جبوفي يعني سبي محكومه خواجي بباوي دري كيكو ها يعني قالك تشتغل مرول سروا ولا تبيجي هنا لازم تشكيش براي خربيجن بلكي مجيه قدور حاكمه بتشكي بيتر بي زلال كرين سروكي بارتيا مي تشب اويدكي سيو هرمانسون كارل هنريك هرمانسون د کردستان پرس تجاری که مگلی کی رپورتاجی کی دریش پیره کرده بود دو بش بون او صحیفه ناوی همه مدابونه انسان کی مارکسیست بود چپ بود اوینا تعریف سوید دکر دگود سوید ولاته کی بچوکه برچیه و امپریالیسته تعریف سوید دکر او خودیه سوید بود پارتیا و ایرو توزانه پارلمنتو جده و از بخوش 20 ساله مدنا بواده مکار کرد و وقتی که گلک باجی مدر باز کرد و از جبوی وقتی جی از براستی
از شانازی بحثاوی دمید که کو ولات اوروپی و گوتجی کرم کرد تایبتی اسکاندیناوی نوک فرانسا و انگلترا و اسپانیا وانا وک او چیت بیجن خطاوای متینگه کاری نزیده ولو خورت تزانی و کولونیالیزم ولو خورت باواتونه لی پشتی سال 19 وورده gelekî Sûdê mezin ji wê pevçûnê dinyayê kirin. Swêdiya gelekî mesela hesin firotin naziya Hitler. Rê dango Hitler jora Norwêç re derbasî Sovyet bibe û şer bare bikî. Dûr de gelek fêde kirin niha jî dewlemendîk baş avekirin Danmark jî wa jî û vê dawiyê jî helbet Norwêç. Niha Fînland ne gelkî berê Fînland birçî bû pirê wa دهاتن سويدي لي بشتي هنك يعني حشتي وفرده كاري تكنولوجي جدور بيشكت مثلا نوكيا بيشيل ويدكي سبيكر نوكيا وشركه نوكيا وتليفون وتلفزيون وكمبيوتر وانا تشيت كرين فنلندا بو فنلندا مثلا جوي وارده لبيشه نها سويد وقتكي كاركري جود فابريقي سويديا دل دربت شغلين يقول دربت شغلي هجمار اواج يقول هندور الشغلي جلكي زيادة تربو نها وقو تجي كرم كر دانمارك جي وهاي نها نرويج هدي وهذا كزاني مثلا اريكسونا سويديا بداويه العراق دركتن جو مثلا رشوه داي داعشي شركات الداعشي اغو هي رشوه داي واج بو كاري خول ودي كي بواب ماشينه يعني اولات اسكندنافي نوغو مرو جدر ودليد نر راست هنك علي واي پر باشنه يعني ديمقراطيه كي بيشكتي الور هي جدابوني ايكونوميك يعني فرقه دولمندا وفقيران نقل كي ولو وك امبيجن ولاتن دينن ليفس سال داوي لورجي دقل كي غارتني مزنبونه نها بري امبيجن يك بدهابو يرو يك بصديه يك بدوسديه فرقه وا قال كي جدابوني مزن كتنا ناف سويدياجي ودنماركياجي ويعني اب نو ليبراليزم اغو فيداوي هاتيه شاخو بري خبردان با ولاتاجي بري السويد بلكي 5 ملياردر هبون ملياردر كورونا يرو 500 ملياردر هن همجي لسر تشتغل كي بسيط زنجين بون يعني نبكه داخو نوك او جروب صناعي كيفن سرمایه‌دار كيفن جو مثلا في صلاح بتين حتى بوغ تشي ببن قال لك انها ايجو لسر بورصه او لسر قال لك تشتدي زو زنجين دبن تشيبونه اجا وقت جو دانماركي بخوازه حبسخانه الكوسوفا وكه يعني وقت بيجا بخشي ما تقولتني يا بخشي جو سرقو قرتيه خو ويجو كريمينالن وانا بشين ويدكي وانا بجيبكن وندوري جفاتا خو بكن يعني اما بتيكي شاش بوم براستي وقت قلت افسر نفيستان مگو كي ميرزا اف شكو پیدا كريه يعني هاجر دانماركي حبسي خوجي درخن ويقال لك تشتي ديجي درخن سبه دسبه تشتي جو بكيري وازيده ناين قول جواتي دنا ويدرخن وايجو وانا خرتك ايجو وانا جواره دهله ويتشي تزاني دانمارك يك جوا ولات ايجو سياستا بوبوليستي راستگir لي خرت بو تزاني هبو موگ انجليز ترو بگره حتى ايروج دوام دك تزاني يعني راز تشد بيج نجات برستي كي قال خرت لدانمارك هي وكوكاويجي هنا هدي الدبر ديجي بلاكرين نرويج بلاكرين والسويدجي بلاكرين يعني الشاش نبو مختيجو تقو والله حبسخانه الور زنداني والافا بكن وكيت يخور بنا سياسه بنا خوبشين ويدك بله ناي خلق دنمارك جي برتك لهمبروي او كي برتك نشان دا لدنمارك منتاليتي كي او كي هي ليبرالا ودكاروان تشتاجي بكج بوي برامج بوي دهاتي مهمه او قصه وكيدن فكرك ويدنتنا كي شيخ مست لهمبروي او كي تشتكي تي بيجي والله از تشكي درقي ويد نزانم çünkü az وانا ناسم از ناس ناكم از تشكي درقي وان ne bejim كبود بله يعني دنمارك از بخلويد دجين وكك شرف خان جي باسكر بكشتي باسا اسكندنافيا كر كولتورا كي وانه وسهيه ابوريا خو قلبي خو بيش جسر هات تشتيفات دغرن جبوان تشتدن زيد مهمنينه جبوي رابيا سينايا خوي هم جاليه براوا جوار باره وهم جاليه جنجايفا جبوان خرابه وانا حتى وقتها كي مبهيست
دانیمارکا چوپê xwe sergoyê xwe firotiya Sûriyê bi teyara ji şeyne Sûriye bi gemiya ji şeyne Sûriye ew jî kiriye belê hatin dawiya mijarê xwe mijarê me vê heftê ku me hilbijartibû ew helbet gelekî mijarên din jî hebe dibe ku hebe ku me li ser biaxive em hatin dawiya bernameyê eger hebe gotinê xwe dawiyê jî ama bikin kek Şerefxan û paşê jî Birêz Şêxnûs Keko bînerê hêja Kurdê delal bine bêna divê em hemû bi hev re tespît bikin xelasiya Kurda bi hevrebûnê ve ye xelasiya Kurda di hevbeşbûnê de ye xelasiya Kurda di parastina nirxê netewî de ye xelasbûna Kurda bi dawîanîna dijminatiya navxweyî ye eger em di wara de serketî nebin bawer bikin heta nav 100 salê dawî û Kurdistan dibin yê kolonyalîzmê de û ê zulm û zordariyê de dinale bi 100 salê tî jûr here eger em naxwazin zarokê me ê gotû me de tên neletên bakalê xwe bînin bêjin we tiştek ji me re nekin divê em divî warî de karibin hinekî xetmandinê ku hene hinekî em bêjin tiştê tehl çekî daqurtînin hinek tiştê tehl jî em cana karibin daqurtînin ama merov bikaribe divî warî de hinek gava bavêje em hinekî Kurda ber hev de bînin bawer bike ew ê goltefê dixin tevlê dixin pêbera Kurd hevdû bikujin xwezî zanî bana çi dibêjin yanî em nikarin bêna baz zanibin em ji we jî dibêjim ji we jî dibêjim em nikarin milletekî din ji derve Îtalî bikin em nikarin Bakurê Kurdistanê ji Norveç ji Danmark tere bînin xelkî mih bînin ji bo getirî ev mih bibin Başûrê Kurdistanê ji we xwe ye Rojava ji we xwe ye Kurdistana Bakur ji we xwe ye Rojhilat ji we xwe ye bi wê jî de dîsa em divê berhev de bin yanî divê em rê wê bibînin ev wek daxwazek bibû ez hêvî dikim de em aqlekî hevbeş aqlekî netewî û aqlekî hemdemî garibin kar bînin û em di nav miletê dinyayê de em gazî bînin kek Şêxnûs gotinê te Ez spasiya kek Mîrze dikim ge ev derfeta da me awê û çarpel medya serkeftinê jêr dixwazim û daxwazek me ji temama Kurda heyî Kurdistaniya heyî xetek netewî û xeta Kurdistanî ge em karibin xurt bikin hêviya me ev bi hêviya serkeftinê bi hêviya yekrêziyê em li hevdû bigirin lê li xetê Kurdistanî em yekrêziyê li hevdû bigirin xetê netewî spas dikim ji bo bernama te berê em carek spas Şerefxan re dibêjim min xêr û xweşiyê em carek spasê cenabê we herdî dikim û carek dibêjim bi xêr hatin û em carek din hêvî dikin ku carê din jî em hev bibînin di bernameyê wiha da û helbet ku hûn neçine em ê di ekranê de dikarin pişt li stûdyo çayekî em karin gelek çabuk lê em xelas tama wê bêlim baştir bera tama xwe de bibînin baş mala hûn her hebin belê bînerên çarpel medya em li îro jî hatin dawiya bernameya xwe heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de mala wava hûn her hebin û spas ji bo hevalên pişt ekranê ku heta niha karê me li wê bicî tînin spasê wan jî dikin bi xatirê we Serçe